Ka nyotrep Youth Council kalali ban pensngau ya kajing persya Hakmat usumbut Menteri Rangba kajela halor kajing penbet thamai ya ka reservation policy bandan ya ka roster system lani ka thup nrung kerteng kabala menjor da ka sarkar jela ha ka sipau tare ujumang arajar arpuar u presiden Rangba kaseng ubar robot jun khajeren habakran bakilap sai khubor ulaong bakani kajing penbet banwanra ya sibon kajing e bat jing klumar bat ulaong ru banakaliang usumbut Menteri Rangba ulakular ban pet bat dakumno ban penbet ulaong ru banamar ka reservation policy kalano siliang palat lada omla ban penbet thamai kan sawara jing e khambon sha bat ka jingyo nong kan long tange kejai ben reu garo hakani ke point F ka code ia kata ka benta jong ka reservation policy ka baladan nadu usnem nyokuat bat kani ke benta pat kami usnem nyokulai hakani ke benta ki ongba ya kini ki pus ki badan haki district level lani sub divisional level ki bomdam ke jing transfer nakawai ke district chakawai ke district kabomut kitu ki pus ki ba kitu ki pus grade 3 lani grade 4 ki ba syak recruit dah ka DSC lani dah kitu ki department ki badan hang tu ka district ki ongba hajaka apa kan 40 kasi 40 garo jadi be bandan ka kompat 80 kemut ha garo hil ke di ben ki garo ki ben yo 80 ha kasi jente hil ki kasi ki de ben kasi jente ki de ben yo 80 ya kata ngingi biang nomor kadi ben long hikunta satai umat yo garo 80 sani ngi de ben yo mangi hendrai ka problem ke badan ha kan ka office memberendam but kani ke problem ke exist ha ka original reservation policy kalau bagian arti ki clause ki rider kawai ki rider ki ongba ya kata ka jinglong 80 satai but 80 sani kalau first preference should be given to the permanent resident of district kabar pat kalong ba kata ka 80% sa garo kinyo ki garo tangla dom don kasi jenti aba apply but ke 80% ha kasi jenti hil kan long tangla dom don garo ba apply tila da pikenya ke jinglong ke jingman jong ki district ha me khlian kuma pitep ki kasi permanent resident ha garo hil duna garo permanent resident ha kasi hil de kilak udon tapi keren yang dari Boy district ke West Hasil, South West Hasil, East Hasil, kano ka Garo resident kibri permanent resident kila jan Boy ni kila. Kenolor kata ka ong ba tang lada mo apply ngin yo 80. Lani tang lada omdan ba apply kasih sya Garo ki Garo kan yo 80. Kata kalong obvious ki Garo sandi ki permanent resident jo district jo ngiti kin apply. Ni satai tingim de ki permanent resident tingin mo apply ka buat the end of the day the result kalong ba Garo hil etik ni oi garo ngisani pat akasam 40 kata dia jingman akan ini kada lawan ka roster la pentri kami ka roster along with the policy lada ngi keren ya kata ka jing bom apply bagi jing bom apply but lada pina keren ya kata ka jing long permanent resident ka kalabe etik station ni pat kala 40 dikatakan dia jing nong pakraw ga jam dulu jongi bat nila ya kendu UCM nila kedau bahkan ni kan sawanra ya ka jing bom setelah barok ngitip beling ini len bahkan clear resolution policy ka no siliang lupa ki perlu garo jongi kita pralak tami dan khala naitang more 40%. What's the logic? Jadi pina kedau nila keren ba kani ke close hakane ke F hakani point F para tu jong kan point F di ben pembet bat na kalian jong sembut Menteri Rangba wala kula dani ba unsa pet ya kani bot unsa ya keren bat CM bat secretary kumdo bakin revisit ya kani kata ka dika assurance ke ban layo nalor kata ngila kadau di ya ki we ki benta ki bodon haka reservation policy we ni ki benta ki bodon haka reservation policy kaban kata si kedai kumbak long menta kandai ya ketuka 0.71 terter keboong baga reservation policy can apply ya kini ki government undertaking but ki government aided institution but kini belong 40 45 and 15 kejengkeli mentaklum ki kita ki government aided institution kemapitip ki government aided institution bun di school but kini ki government aided school bun ki di school balang ki school sinong ki school dan society dan ki rusiman disebut tay lada ya ke school juga belang sterian let's say hamakorat ani hanoston ni hasilong kan 40% garo teachers recruitment kamlong ini ada bong ba kadi benton
80% kasih jentia sana, kasih jentia hil, 80% kasih garu. Respektif ki apply nama apply. Respektif juga population ke pengidan. Respektif lagi dia nam deki pemenang resident of district. Ni ngatrai kum gadak yang jung buram ki garu buat ki basak ni ai ken lay apply di sisi. Kenang makan nek kata ka 40 kin. Hari lada ki kwa banyet na palat yang kata tinggi kalau ada orang bakal reservation policy kalau anak silang lupa justification kemudian ukat lai laktam buat upra laktam unya kaju harga reservation policy dari page harga national reservation policy ki OBC ki kami obun nama beli ki kambun population SC ki kami obun ki kambun population ST ngiyo tang 7.5 nama beli ngiduna population but ada pentulinya ke reservation policy kepala senana dua atau masjid maklia kong ba ka jingga penpet 40 long based on population di handrai hatu ko pot ngi garo population ko pun na obli kadang di otan masjid ti garo population ha sam wat hadu untaro ki jandon alak mo di handrai kum bakalong mata ti ka revision policy ti ka apply bitang yo tribal basa maklia ti kata ka gap ha ka population ru kala sangai ti ha ka badi buat katu ka government aided institution ro dengan ada pamba kalau di berdan beka flat 80 combine sani but flat 80% sya garohil kenang ba kan ne kata ngin omno ta cordial relationship ri la da kam ne kan di gawe ba sa penmi ya kan thama po ying no beli kan di ka policy baru kata ka dan tangba nomor kemudian garsta kalong ni le nomor Remta kami have roster kan spell out kan nosit hanu kalai ti ni la tu kan ba haswa ban trikam ya roster but haswa ba kani ka jinglum jingken ya ta ka bui mo kan kum ka roster kan out in the public domain but kan new recruitment kan start kini happen baik pada pimpen baik hagi government institution tu kan create problem hakini ki DC tu kan create problem